kondi arabarakando. Olili alamalakata tharabarakashiki arabarakando. Ipa parabarakashak arabarakandi aramarakando. Ilili alamalakanda arabarakandi arabarakondo. Heavenly Father, we come before you. Kalahngan kiyang kamuya sa umao. Isabirga kiyo pa na pangko prominan Kalahngan Bible Study Word. Ikapang kalahngan kiyang kamuy kamelele Lord. Kam kengkacin yang kita so korusia wasa korusia. Kam kot makacin kini yes and so koruso God. Kam kacin you are awake, you are alive. You have no slumbering spirit. We thank you, O Lord. You are everywhere at the same time. Kam kacin kat wasa koros. Kam kacin kakao me korusia. Kam pewedi. Kam kotin pewedi. Kau nan marki kan. An ke kasapal mula tak lautang kami ran wata we ran kap ayo nakla ran wata kap pre mo yo God a kap nan morin sapul momi aramas ni duwen songkano ka ngakong kung kasanian sapul momi seri koros magunggo to bangko promo Lord at expectation at kasik allowed sangayo usa kamele Lord niat ko tanan sapul momi masan niat ko tanan we kita ko promo yo God niat kiyang kami pay ko Lord sang jojo kan mesabil sutra kenyang kon tebil asa tebil kenyang experience and know sang they are unfolding, oh God, in our midst. They are unfolding, oh Lord, for our sake, for the sake of your gospel. Kailangan kiyang kami sapal mo malimba. Babulan nga na mo yo Lord ang katintriya tapong kit korusia. May yo panaklakwet o mabilban atunin more kam katung kupuro kapayata more karos kapag kiyang kami yung katin makikiyang kit tibatakan mamia tetip misawako do bang kupromi sapal mo mamasan kasaliyang kit di panalayang amoy suto katung koronga at bakbak pagkariya mo kami yung katin makong kit niat kosoy, niat wiyan, niat mata-mataw, sangan mo kitikan o Lord, masa kumuwiya sila mo may makatan kiti, pinan nga natkakon, so ikapagap kiyang ko Lord, kami yung katong kakila ka, posonen sapul mo may aramas korusia, sapul mo may sir korusia, nanarapan sampa melel men wen pompe, nito nat ministry lokayan pompe, watong kami at weyo God, watawong nalimamuikan, kami yung katong kupuro kapayata, nan masangan ran watron tatok kan korusia nan government nan momoso nan tia nan sungkosan kan nan kosapakan nan wekan o Lord kitim pompe sarawian court angkatin waikasang mogitikan korusia ma abomination mogitikan korusia ma corruption mogitikan korusia ma utengan triple waikasang nan more naramas lamun court and tia da bon donat way aramas korusia night aramasogat at penene at papa kan at nono kan rieta kan at tungal seri kan o Lord uncle kan auntie kan extended family so God mebing komogaten kigit pana main se kapagap ki confession and Joshua niduna ko saya as for me and my house we will serve the Lord yet kapagap mekito at penene se pampa pa kami bilibili naman kumbangaton wauniki o kumbangaton wato the rest of the families o God na sapon mamuwi korusia mababunsa sa sapon mamakalangan kumbangaton na resarail now rares kina rail sapon mamalimbak o God maraban sote changala wasakis poran ruksang kamu wasa koros ro changala kumbangaton gat wasao kumbangaton gas kasaleyang rail kupromo yo Lord kalangan kiyang kami makabante pato God kamagado way kemela dengan trepel kemela kelaban deep red kamagating kemelar sampuka kamagating wala pon lobo o kalobo walay kalangan kiyang kami pebolang court tatagan nga namoy Sarawi kamagating masan do na naway kamagating kaskuli ya Lord kit kan koros me baneo ko na sapul mo masan sangkak rong aleta pekiyang pagkabayang court ang chapter overtake at more po imo kamagating inogidi sangkak kilang niat pampai ko God kumpangatang kamoret kumpangatang lang o kamoret kapay ko Rusia mapan sipala one mese we kita sipala na apan overtake apan overflow kusangka kuya men kapay at moren pay sangka kuya men kapay ang metigan sa kapriyang kamuyat kapang kasabag kalangan ng Kaun Jesus mawiyat kanat sang kamor amen Hallelujah.
Okay, mansang mau ko Rusia kalangan kiyang kauna kajan mo itang kecail kamal tipong wabel perta yagisin men mayer kalangan en KAUN-O pwehki sapwellime kupur mau kang kajan kap pong kecail rangkoros kelabang KAUN-O imak cail ye yaski so kalangan ng Rusia makat star pong call koros mebel panto tamur debil share may kak share away masanan coach koros me raparapaki rangkaki yang rong pong ansa me to di sang life kapakapo mia me koliato manglok yung material ni soran ya doja koko sili wasan sa kaukan up yang rong atamasa ng coach so we rong nana wasan sa kaukan o menaleta Krais so imomen iko sampalen challenge share makom so jo ye patapatak share tama KAUN-O provider tama KAUN-O watong kecaler nang KAUN-O pata okay da mangay ta patik share yang kano mo panay na yung mo friend makom say kalokong panyang rong atamasa no okay anso koros me second go to live kapag kilar masan kan so icacay po ko share kupurang quote tatokan ngayon Sarawi ime bangkin toke more naramas puran menrong terangin sapang kapitian KAUN-O okay so ay jengol orala pipampu sala ta kaskulin ayo mepit tait so Papahki Kauno Ohmwi paye mawa imen kalangan ng kumailakan me yang kay sisul kaporpor me me kay pon kono patate nan membereng kono pataranet o ya rani sa keriao wan kecelakan mau ya kay sisul ni ran sarau kokoto ran riesa kewo panak mi chun riesa kwalu so ni omo kay sisol komo kajen mangi songonanan tama kom anana mong KAUN-O ngoy anan koyo me yan ki yanana corona nudi yanana paper sangan sora lasanan samba so iyay karapa na kay sisola kamu makajen mangi songkan mapilmia somao metchengalar mesocokak moket pein Jesus masani yang warangko niral socokak kausa sangen sauto renserio arawai tiral murin Jesus kausa sang arawai tiral letak tame socokangi pwe kumawar ko war kausa wi sangen saucokan sora peranki ngen saucokaken rong rail Jesus masani remperanki atarai lanjung tinampukong kamor kaperansang tatongkan me ngen saut okay so kamu yung ya traperan rangkoros at chami minampukang kamor just joana ne masapwek just joana ne par sambawat pan umsakla karanyang kamu yung ngana trapan mi mereng KAUN-O okay yi ka trapan Bible study yeah sure kamelele yang kecail atail destination may pang pa Bible study ayap so jo we gi bang gola ya the what's next yang pangaki sangko okay yan nane uhdahn melel may we go gola nan lang ari Bible study course may gi yang kecail to build up atail poson sang ni sotra poson sang ni aramas tipanaman kodo armakom ye yang komukin kaitek chogoto life of ale lesson kan makuini kin nanjiang type ta ang Rusia patak okay kom print out study ki obel patak yang mechikan kaite kat ka school ma po masanan court kareta okay kin pangagerong turun armas turun ay friend kan kinenta ay friend kas chuka melele yuk well kaite kai ko sa ima masanan court okay kinenta ay friend kas chuman rong okay kamte mangelayan mangilisuot masayan mesochanok masama masanan court okay masanan kasampal pumakampan kang rongya arya kang Pwuhk Sarawi icha tamamin Pwuhk Sarawi imesa ganususa kareta kasampal melel challenge ban men pass masanan court pwek masanan court ma kaitek masanan momotso masanan court kapulupul poyan sawoso ta momotso purana sa ala KAUN-O okay so kecelakaan kay sisol gi spiritual life kay sisol makom kokon kom luluwat nan morin so lang sangan area ta so area limau me kas school ko do me pit challenge Papahki Kauno ye spiritual nan ngana child so memang ko na morin so lang luwat kay sisol
Okay, kai sisol kalau ke utukan tuwe to pola ko saya ikang kalau ke utuko pwede pata ko ngaramas jojo ilusang kamor. Okay, gichal tuwe cha. Chal tuwe cha sama jeban chokalai inang nutuk maka kaun pada laut area chalanana kai sisol. So kapag ki breakthrough nan Ohmwi maur tame komanane kaunoan sokolong lalo wiya me ko ikarapana chay kai sisol. Okay, kaya pang yung kapag ki healing, raw yung kapag ki mong so mong yung so po yung misalita, pein Jesus mahsanih sangan ngen south manet. Okay, imenta lang warang ko sangan ngen south manet pam pitoita makay sisolo kapag. Okay, kay sisol kung kakela kala power temanan sapol machay kapag. So kay sisol ko toto, kralkan mana toto, kay sisol ko yung toto, kaun parang tiyangatalan toto, kay sisol ko morning. Okay. Masanang ko tete o sansale masanang wealth of the wicked relakan mapapunsa sa kauno rapambil ko to supporto chay sa sayamo kauno pam provide the way and sama kampang yala lang ko liyang ko lalapotong kauno aliado nan sapol mangkot masan to japay kolokolong komwi kapay kan kauno pan rachangata. Okay, so kampang kay sisul kita kay sisul ki utangan trepelete toke tame kapay yung got to ikamoy. Kampang tramandan sa Daniel uya kapakap ran riesa kewa chon lango porto wato nga kapakapo. Pasapangin na kapakapo puntalan Daniel. Ran makakayong kapakapo sa kauno korongeya. Ap niya wawa pasapango ko dito utinan wawa pepe mas pwehki ngen sao takan makengkarampa karata komo yung yan nane pateng kapakap paten kapakap makmail korongay kapakap kan muman repeat ruruwain cepan repeat ruruwain ta acai kapakap lau cai mela di karapang kauna mahsanih celem paten kapakap tewu di pokita ngen sao tu yang mok kita war yesak payo makomo so lang makolokol power and coach pwede komo sapal yet kompang aki kapakap kom kadon kepwehpwekihla nan lang and operate nan sampawat. Okay. So karapan atail kay sisol kapakap emeterin karapa tame sapol mamoy kupromoy omuchungolanan watong kauno imekom yang kay sisol so imen kakela kay komo wikeuluwa. Okay, wikeuluwa ga makrup yang kerajaan grup apa ama naman kakping konta ya pang kay sisol. Okay, kay sisol ka tuwetra liksang aman riyay sarabeni kos yang uya katidi so intang kachana na kay sisol pusarian na nana mongok nitidian or tame platang kay sisol ki tame kaparen ki tame kaparen ki me kon makaitan nang pungani kauno so sangko kam kakpen wiatata kam kakpen liksang mongok metuwecha kay sisol me yakara wano so chamanga. Okay, paten kapakap kak nin bila paten kapakap paten watan so yung machekin nak kanake sang season in kay sisol sang na chekin gon revival tuwecha nam na chekaken kelailta. Okay, so iban dolar o pausala kamau pan chelen puna sa KAUN-O atail pay keriao Korint 8:2 iwatakatarma apang promwatap Kumwail na sama tuwang kalahngan atail Kaun Sises Krais duwen uhdahn kepwehpwe ketin wiahla semwehmwe man pwehki Kumwail Kumwail kepwehpwekihla sapwellime semwehmwe. Okay, he made himself poor. Poor what ki ina marki man puligidi malen nan marki duwen nan marki kingship o katito pasampawat. Okay, chay mangi patrawan melel story in Jesus ebutinan duwen man. Como yung ay sa jaman na itiktinan duwen man. Po wasame postword wasame low class. Okay, aramas mesoja kamor paral chaka kola wasaw. Apo kachla wasa. Okay, so chibang kukulanan story buko po time aptami song kasaya kasalapan puligidi mo kasalapan KAUN-O chikchikla kareta komo yung ngoyana chikchiklak chana na puligidi instanatra at saka peren kan opo kata yakuprong ko dyan pagchangkak yang morla. Okay, KAUN-O amen mela so achamen mela abijalen mo anana mela po komo yung ngoy ang kakolare komo yung ngoy chamen
chaman puligidin sana jaga so jaga kaperengi ya chaperenga wijola na chaban morla chaban puligidi ya jaga perenga okjanga pralare. Okay, so Kalesia silu isak silu ar Krais kachen kapitkitailsang ni keriapen Kosonnedo niya kachen alle ong pein keriao ni duwen Pwuhk Sarawi mahsanih Mehmen langadahr ni tuko apan wiahla. Okay, tame ikos-kosaya wealth the pay the money ay ikos-kosaya keria. An sama kamuyo ngoy mo rin so langadahr pay pwehki pay ko sang ren KAUN-O. Okay, pay pwehki ar makcha wiya papakot ni sapung ay makcha mimikijana mo rin keria wat ki chastuwe keme Krais kalau pualar keriako. So jaga kapupon kepwehki sapungan papa imakareta samama. Okay, pwehki papa popongi ngen saut imakareta sumau. So maka tuwetra keriako KAUN-O apalia lara pwehki cai sawewek cai bangka kolokol apa li kam kamelele so effect tuwetra katerapa atail mor cai kaklan lupon keriao cechan cai solang lar. Karta masanin ko na powerful ko tong kamakali kitala ko tong witten kitala ko tong wokit kitala on nan more cup KAUN-O pula kitala enanki so tatra pogila te pachaikan kisang chai korea karata apa na polong apa na utan chai pan rongata transition chai pan utan rongata chai mokit sang ni patukul sa kanakan sa mo ko to ni moren pai. Okay, pwehki tak cai ko don ren KAUN-O. So abang kamayaw san tipachaikan, kamayaw sang cai korea kan, so cai pantan mor kita mor. Okay, KAUN-O ya. Wala korea pachaika. Okay, lamalam to okay momotso. Ibil kuno klanga tangay kin pakpakay rail pwehki kaskul sapung rakak chon ni rail ramasaka kolan kalokoy rail. Kalau ke paluwar rail kalau remengkar sayang rail tame Jesus wiya. Okay, kamu yung ay magja tuwang persecution metuwa tuwang at poson rail kalau puik cela mau. Agchan le mo tame chanane yang lo pula chelen morla so enaker. Okay, chai chanane lo pula. Chai chanane kalau ke chali karapang Kaun Sises au kodru tame kodru lelong tame lelong. Pag kamu yung ayan kak sejana lo pula tiba jaga makalar sejana lo pula keria ka kosanger. Okay, so I kasampalan cai ban wewe ki cai morin solong dampan kosang ni sakanakan kokota glorious. Okay, the Christ in you, Christ me yeyas remi or ray is the hope of glory metuaja I kaparaparan maurlingan maur karos melingan so lingano so cha mimi chanan lang lingano mimi selipon sampa chay panalo nan kapayen KAUN-O magchala lialu kupaik Deuteronomy 8:1 gitailen chamachaman KAUN-O makachkitong gitail manamante koya can create wealth. Okay, ipungilo kaya wayo po tuwa emesanama ka wewe. Okay, lo kaya pambiyo watak selyo ischono kale de pointo. Ya pointen kitailen chamachaman KAUN-O imekiyong kitail ability to weta koyak kan kacheta wealth, kacheta more, kacheta may bango saya money. Okay, kacheta business. Chay pan rong seli to weta roswa. Koyak man KAUN-O kiyang aramas may matawata ya wiyata. Face aramasa wiyata, sera wiyata, seja aramasa wiyata. So KAUN-O kiyang kichay sangan koyak puka. Iko sampalapan chailen waun kiyang KAUN-O. Achay malial palwara chailun sak pugita. Poita koros chailanane pun sambawa cha mimire chail. Imakarta kosampalaman man chailen tiar ya chay kisakisen. Pansaman chail tiar ta chail kisakis the gift. Kisakis KAUN-O pulre mo pulre. Jacque kogito mo na markigan. Wewe ekak mia child chota. Okay, ekak make you rich. Aramasaman makin tatong kiya malial KAUN-O kapayekita. Tatana sa KAUN-O teso. But this is a principle of God. That what you yapang KAUN-O ma. Imakach kiyang kitail.
creativity. Karena kau ipak cek empangaki rabaki reng KAUN-O isngoy yai koyok cek mengkuica ni oralap yang seli. But the real you is you. Tamo tanam interest, okay? Makomi son komken menping kamaket komu yang nu wiata menkan masa na wayo ko saya entrepreneur sangan aramasakan men create men wiata megot cai kapag challenge create okay challenge wiata megot imakareta cai panurong marainin aramasanan sa what weta nan muen atamo okay po atamo dan smart mon computer atam marain atam men name all the animals in the world. Man akan korupsi nan sampawat. Well, apa li sapul mangkot kapag. Kamu yung ay just Japan morin solen Japan suci charke jayan tungalta wat Pwuhk Sarawi chamaya. Sucakap. Uhdahn pumpulin marain kamarain mekot me marain sangkot kentan koko tare jalan sokoros. Okay? Karetak Japan injungi di Japan creative. Japan creative tu cai son wiahla megot or KAUN-O makiang kecil ability challenge macam-macam or puan kolang ni ay koso-koso ya tegas kuli kecil dating de isang giseo anso makomali di bai akom chaman scripture mahsanih Kumwail chaman KAUN-O makatkiwe koyakan KAUN-O makatkiwe marainen. Okay, so ang yawi apa masoyo may bang yung tadok chonak ngay kangalan na mo ni pon pomoto jay pon sa wala KAUN-O makatskito. Okay, so ikarapan mayroong kahit ako santi ng programang kauta ko apo wiya attitude wiya kison atail fellowship watch call sa kengkol how can I worship without sacrifice. Okay, yamo mo na ibang kauta ko ang KAUN-O ayap sukak mayroong biltuwe cha ponpe anso may do cha ngong kilar ta token KAUN-O mele lan sa mi gola Fiji ngayar kilangata ta token KAUN-O mainenen lap Fiji chukin kilang ponpe. Okay, me do cha kapa ori sa payo rawiyo pokopok mong KAUN-O we koros nan sampa pogita katar missionary anso koros aru tani anana tolul tami kilango imen kilanga wiya pompe karngo yang patrong ngai bil pein no yang KAUN-O main coach makompanga chen wala missionary sang nan momotso me yanga makompanga chen wala missionary pompe iban support rail. Okay, mais chukin ko saya po ischukun armasan aleyo ati sapong ischukun man ko saya tami wiya mau lale po ay katumpai nan lang so may magchel wiya me ko take no kila katumpai nan lang abye ikarapan ay kosko saya po eki kas school ki chailen wewe kita ko kiwe masanon ko to masanir kiwe kaprensang al chame kaprensang aleki ibang kiwe eki sa proto apan laut apan patobat. Okay, apan chela apan lala apan overtake us po Pwuhk Sarawi mahsanih. So dami wiya iprala pompe ang sa meneksan school Fiji tatok pariao. Okay, tatok pariao so tapak we cash na check. Ang sa we kakuya po single, ang sa wata palpa mi ay pot mi na isere we so tolul cash pariao so tolul cash po kita imen mayrang main ko so takak lukluk yang kamu ito tawakong poita so try chocho. Okay, so mayrang kareta ansome ngananuwang uwang aramas momotso John Sarawi John pompe kailong kingkit ichame keninta my kailong ki aramas people of God will come and go work of God will continue. Okay, so imewiyawi anso yo mo kompam tosan ki kom ngong ke meko chan poita o KAUN-O kelep me ban witness so cara mas kakaudi kareta kosampal mo ban mangi kan sama child ta Bible study and so it's sampong silu ordinary kos saya money women kumailan mangi me sotra aftering your money. Okay, aftering your soul imang kamu yan maurla imang kamu yan minimini ang Christ imang kamu yan asala KAUN-O sampukat korosak chela pilka school lale po may ban to ta chay kos saya money may ban sa miyanan no may money kan. Okay, ongya iso idependang court o ikakpak sawas menlaw sa laba menlaw sa laba menlaw iya palkinta menlaw sa iya imuitang cha KAUN-O and pein take care. Okay, imuitang KAUN-O and pein take care ayanan kan niya iliki aptami song ko saya imenchalen limpo ko ang court loud and sa menchalen limpo ko ang court loud at child limpo ko control ni tel money.
Okay, atail lebagong kauno loud control atail at moment atail apali moni. Chay bilbana saya priority. Ikaker merong kila kang McDonald puimen merong kichalariye sa kabe. Okay, again constant wadi ang sa making kilangan son merong talo changa chancel na pungona ramaso chalayo century isak senche a constant wad. Pogita yasa marmas ka sa merong. Resay ka school ki ko sampalan merong. Karta merong o uyakaw ang ya uyakaw. Okay? Po may bang kita chalayo puki ay kita chalayo. Menya me value, menya me irakoros moni irakoros taropo. Ap menya marmas ko sampal ki puki yo pogita katrabaho loud. Chalayo laktakwe. Okay, so mumuna chay merong chay waun ki KAUN-O aban influence aban control ya mumun ta chay wato mo KAUN-O. Okay? Hallelujah. So istibilmen koskosay ada consens with up imenen sensalamao puimakchel opolan pwehki. Okay, chay so operate ni kila KAUN-O. Ikamelele ngoi koskosay sang ni ay experience puikosay ya rayo totonan sa mi yasay kinsta pwehk tami kilang keriator tuwe so poita tor apan so koros mi pwehki kilang wang kalahngan kak mamor lale. Okay, so KAUN-O makachkito atail pay ye karapan chay pan chaman karta chay lale timoni chay men chaman ki KAUN-O. Okay, chumena le tausena ikiyang KAUN-O chalai consens what tolol pomo tuwe chay maliki KAUN-O. Okay, God is our source. Kay de ka try to talk me source. Okay, okay mo na kita talk kasampalasang KAUN-O. KAUN-O meron chungong ko mo talk ko. Karataan sa mga tatok, KAUN-O makiyang kela pa mo po kamo yan tatok. KAUN-O makiyang kamo yan yang tiar tatok. Okay, karataan mayroong kan, tides kan, agininan, matokalang KAUN-O, ay nanan, sacred, sarawi, wow! KAUN-O kupuraki motivo, tama ka makitang kamo yan, wiya tama ka wiyaw. Iwiya po yung mensan salki, te wiya po yung ngongki yung ipakpaka KAUN-O. So, motive, tuwa tama itanto kupromo yan, kasampal mo ang KAUN-O. Okay, nan cebang watakan sama Jesus kat nan numun sarawi yo kapwa kang koi kosa moni nan mo san mayroong mensan salgi ali sama mo mano kasala 50 riao. Okay, Jesus masani yang warangok may kilang anliyo allowed sang koros. Pagkita tami mamasani atail motive. So makchaybin mayroong kilang million up atail motive. Mau KAUN-O ina nemperenki. Makchay mayroong kilang million up atail mong yung atang ligin atail pakongkot. Riale so katapa. Okay? So pwehki atail limpakongkot. Imebani itantong kitail atail mayroong. Hallelujah. KAUN-O Kosonnedo sapwellime kapay pun sapwellime serikan sang niya chay bangkin baik niya chay mayroong o niya chay taite. So masanin court imewya pasanan poida masanin court tuwetra iban rungurunger kaskulin mayroong kaskulin tait arngoy taja wiya ariay poida. Itacha wiya pwehki yang area ibang kilang poita iban rong poita pugita isolar kalkaleo ialialu naninaw o nan masanan KAUN-O nan susua ewalu kanayang pupukan Kosonnedo bangkin watawat niyan so kautong koros kebankin suku-sukuliki nan rano nipong o kanayang song koros menting tier lale keriapen kopopola o poita. Okay, ikos ko saya ayo momon sampa susong poita momon KAUN-O susong poita kareta imen challenge matawa te kawang ko pura child ya momon KAUN-O susong poita. So ime masani wasanan susuayo walu kolokolong child masanang god ni pong nanran non public non private nirr ni sansal. Okay, masa nang godron rule a child more. Nan peko nan puanarmas ni ay kalekalev. Masa nang godron rule kuperang godron counta. Okay, child memor kemorin baik yang kuperang KAUN-O. Masa ni area keapan kopopola o poita. Kopopola o poita. Okay, malkaka eu
eulel silu met pa yaramasakan mekin soikala kaweten aramaswetakan mesotaken men kalimangi metepanakan tepatong railakan mesotaken wauniki court okay wauniki court so kasalapana child mayrong kasalapana child isang kiseo child wauniki court aproken paraniki pwehki yang Kosonnedo KAUN-O mata-matawa ng kapital kan ni po nunran los-loson pongi masanin court ni po nunran chang sali nan stowa sa mata-matawa KAUN-O tintiray po nal mata-matawa KAUN-O wenti mo na mer mata-matawa KAUN-O sampukan niyong pilpa merla KAUN-O pa wala mata-matawa kan na noraman mepit kupurong komi okay so cheka ko oraman ta terin oraman ko sang ren KAUN-O asa mencekan mata-matawa KAUN-O kupurang KAUN-O kecil apken mer KAUN-O kan watong kecil oraman mepit kupura amak cai matawa seli samba te mongo matiap mer me koras mepit aramas te utuk me pan oraman yata okay rarasang rajuk silu rarasang tu ko kan leman pilakan me matarak nan ra koros o torail kan sojaken mangla okay ekos-ekosaya aramas man makin baik aramas man makin wauniki KAUN-O aramas man makin loson pongi masanang kot men alia lulale men kau-kaweta amor ni pogon ran erasan chukoyo mepat ni kailan pili sme pili yi KAUN-O kala-kalamor chuko so nan rakan sojaken mangla okay akan malamala emakaselel nan son sulu riau kon pakapai ikin kapakapki poken poita ni song koros o kan pil kelail tueta kelailin nan ngenom okay son ko saya kon pakapai ikin kapakapki kon poita ni song koros poita ni spiritual poita ni mental poita ni physical poita ni social poita ni financial okay i me korosen mo kay tep chamoni o kasi wasa wi kapakapki kan poita ni me koros tuan ngenoman a poita ansa mo komuyong o ipsapal kitrat regular masanen god ariang nganatraka poita anane sansan nan ne chay moni anane sansan nan chay matamataukan wokelar anane sansan ne palwara chay kas just umau okay ipoita kan mo tuwa nan ngana ya apan ongya inta ma kat soja glory an mo tuwa soja lingaling may pan ngoy solang manip sapal kot masa ng kot ayap tergisomau ngay tergisomau deyap samoma okay boy kita jaiban poita ime masani or mak jaiban tergi masa ng kot ap chay sojo operate lale chay sojo kapayata ok chay sojo out ki kawitin ngayon Sarawi yan sa koros or ya coach pan sa chalingaling labo chay ban terin sa umaw chay ban sa momo akaw na masanir chay ban poita ni may koros duwen palingan ng mahal ka na poita karita chuka melele ikan ka melele mag chay ban so lang ak chay la pais with so lang ak chay la terin sa umaw chuka melele okay chuka melele iban peyang utungan chapel okay iban kapakapla kaisisal peyang ngay kan tolol imang KAUN-O lingaling la puya masanir chay bang poita ni me koros okay sapul mang KAUN-O wiya pang kapayata sapul maserikan kung kusang niya chay kamelele kachay laleta is kachay ren Christ o kachay kan mamor moron payk okay chay kin kamelele KAUN-O masanir may ko say amen ngoy pewediyo okay ngoy masamas yung mong kot ikakuya me koros ma KAUN-O masani ikakuya so just so mau koros pelian tau ikaus ni marang Kaun Sises so tu aja tami song ko saya aleta is ko ren KAUN-O makompang pungki yang KAUN-O ni so mau ele ay so uchar mo loyang so kapakap sapung ka machay so mau ki we sapung ka machay mi pa okay so chalanane aleti is ki chal ren KAUN-O paula o chalengak mayaw KAUN-O paula pag chalang ko po ime masani kabobon money, kabobon marain, kabobon pay, kabobon freedom, kabobon pwede.
Okay, ikapopoan mo kay dek chamoni, kay dek chatipso. Kapopoan niya al koros. Kapopoan niya ikak patron sa liya ramasas chuya tamekot. Tuja mongyong an mamaw kaon patron koros. O sa kauno miya nantawang kauno lale. Okay, malakay siduwe sak lele sa keu kumail wato nan champa sarawi isang kiseo na mail tipso kan koros. Pwe en miya monga toto wasao. Kumail song tuwa na manaman. O kumail ang pan kilang, may pan ritsungatang kumail tipso kasampal en nanlang, o kamaredi ang kumail songan kamau kan, nuwayo melaw, iso Japan may tang mansiyong kan, en kawela amail wan tuko kan, o amail tukon wine kan, pan wa melel, wasay ko sa yaya rayo, kau na mahsanih chailen, wado chail mayrong, wado atail isang kiseo na nim sarawi tenan wasan me ko tal mo ya Papahki Kauno. Okay armas kin takre ay bang wala ya tight po ichukin yan sarawi kom sa chukin sarawi wasakis makam mga palingan naman iwasaw makam san sarawi ya iwasaw makam bang wala ya sapul mo tighten. Okay, iwasaw makam bang po na sa KAUN-O pwehki iwasaw makauno ya tatongki kam mga ikaw ni palingan. Okay, ngayon men pwehki child pekarang mission ke child solan child pekarang mission kaitek momot nanam sarawi. Ngayon men support ministry o momot so men mission minded. Okay, bukita masanang quarter free at the token KAUN-O it take money, it takes sacrifice, it money. Chay chukak parata rap po yan sa isang pompe sa itila. Sa ila ko sa yaba mo masok kak. Okay, they say we are America. It take money. Okay, karda kaya ramas bangenda. Ora na neta no money. So, makalubak ang court companmen mayroong. Okay, pagkita KAUN-O men masanon lelamo. KAUN-O men masanon lelamo. KAUN-O ang sama pampilata kichayla. Okay, kichayla chay kisakis, chay kisakis patak. Okay, gachayla kan kahit chay kisakis patak, chay pang we are business te totoo kape, KAUN-O pulpo no mo yung we pan support laba. Kisakisa KAUN-O ang tatongki. Puksaraw ka dito yung gachayla. Tama ko muya yung sokop mano, tama ko muya yung ulanggot mano, liyanggot mano, ko muya yung KAUN-O, so kumapan share the same reward. Okay, so ang kisakis mo kumapan muya yung kumapan sa wasokin no money and puyang kak patak. Den kak lel wasama pan lilia pon usama sanang kot kisakis me bang kot yang olong koto liang koto pwehki ke yang utung ama sang kisakis joyo. Okay, eminan masanang kot ibang wata kong gajay lakap lesenin kiwaya ibang kam sakala lakap. Okay, so Luke wano silisa kwalu kumail kiway kumail ang panale topepa sang reng kot. Okay, kasampala chay mong yung okay kininda ijay kikiway chibil kasik nga mga kamsyo kasik KAUN-O inoki dier mabang kapay komuinda. Okay, ama okay bang tuwa kisagol kimen kiway chay kaskasik silier sa chanok limbakang KAUN-O kiway chay mo itami kas ko siya chay bang pace up and limbako mga layang atail giving. Okay, pag atay giving atay merong koros mesabong sang niya chay strinangit, sang niya chay menseran, sang niya chay complain, tuwa chay kemela, poitani na wo ang purutong child. Okay? Kumail kiway, po kumailin alat tubog pa sang rengkot. Kumail wiya kisakis sapan, mahsanih sapan. Okay? God love cheerful givers. God, KAUN-O bakong, aramas mesapan. Okay? God love the world that He give. So to be me chan ang langi wiya limbakong samba. Agat kito Jesus po ye ikamoro. Okay, so tuwa chaka mo yung ngoy. Ichuka kentang yung ngayo te aramas may pakela KAUN-O ang kape kamuita. Ay kolo-kolo lang kape ya ichuka sawasa. Okay, moham asa dyan ako kunsak. Okay, so mahsanih. Apan kasabal doon kumail nuwayo may char. Me loud sang, me siksang ko wala. Pues me songo chamba kumail pan, song me tekan, ija me KAUN-O pan bil, so song yang kumail. Okay? Makasa ko sa ya challenge cheerful giver, may men kilang chalayo ang tatawag KAUN-O.
ai la mo chala yo bang prodomia amai kila loud ai kasi pwehki mai ran tu sacrifice mo lo yang wise sacrifice mai ran tu me ko me kamatak pwehki chai wiahla program eso chamatak ngoi ban chala yo utama kamatak re ye bukio pwe mia ka chapa chala yo mga kasawi okay men just share exercise in testimony po melel and so may wrong masa nang coach song ka watta kata o at leader of Fiji utana aliado nang posono kalap ka skuli gingit momom posono sa may kinaleti changay practice ginglang wa eu me ka school ke me changa chang re and so makom mokit kita men kisakis amen kisikisa aramasaman te amen mayrong nanim saraw kete kapandela mokit kita po no ko sang ren KAUN-O Eurano sa kautak na natwasang kautaka pastor manakin yang assembly of God do jayo momotso apo pekodo ke speaker mo kanyang kit sarawi rano ye patapata ay kikiran talang utan ginangan men support ko torre so na moni night bank negative okay episode bil chalaye wa belale negative moin negative koi area udajen open eye person sign check njungi di chala abgul maisak ngayarin njungi di nanligin embelabo may the Lord back it up kami ko sayaw main court komaudela po kay de kumamalgyo lang court man apo men mayram so okay pag mo sa can learn sa ko crazy giving KAUN-O ko purgik challenge sipala tama chalasa okay challenge sipala challenge kagan poson so ngay puil mayroong kapakaplal pewe so chay punot kiyo iso jo punot ki icha mindang KAUN-O main coach isto mamalgyo lang coach manapuyan ko lang cash ko pounds back audela payment give ito taong Pwuhk Sarawi mahsanih God provide is God gives seed to the sower tuwa jama komuson mayroong man kabanta cha kapakaba KAUN-O bang katkiwi omumen mayroong okay so imawiyawi nakcha sarawyo nan pungan ay kilawo menuchesak mure yale dir chalay sibugi ay nono gito nya chala limopki sa tayo mo ang ansawo chaman storyo aman chon saraw gito nya chala riya pugi chala isipugi yale de mur menuchesak nay kilaw okay so experience choto is choko saya po yan suwaiki apo ko saya tuan liberation tuan pok tan nan ngana naramasan sa makompangkan baik kumtaja kisakis kumtaja wiya melel makom mokit kita makom mokit kita kom der wiya po kompangkak kolulao aban sa choka choto okay sejan kin filmarain mi miselim pa child puenpil song child or machais mokit kita sang nilimbak o mongyong me sarawi mongyong me melal to ja mayo sangan motive lekin limba ko ari ramen child buya po se jan pe ka perstelia child sin mataukan o child buya me ko check ko lugila pa just tiar wa pa haleluya nang Korint 2:8 pokot katin katkiyang Kumwail laut sang Kumwail anane Pwamailanan ni char ansaw koros ong pein Kumwail upil ong ni songan tatok mau taken. KAUN-O pangkat kiyang kitail. Nasa mencayakan mayroong KAUN-O pangkat kiyang kitail. Mapani char na pali kitail upil paisanga pagchailan kak tatongki. Okay, chailan kak tatongki yang metakan. Ngoy ay ambition tuwa tayo raman. KAUN-O men yen full time on KAUN-O iban full time on KAUN-O niyay patapata kalkalok o iban liki KAUN-O ban watok opol pan ngoy naisere ay pot pan liki amay pano sa me ipilmenyang kachetang moni po ipilmenyang sawas ay pilkak toto kachetang moni po yung kak sawas so miya kay kichay calling on a full time miya kay kichay tuwa sangon Paul nang Pwuhk Sarawi. Agan pata ko ya uti. We attendo natkila mas puen mia moni. Pues chumen katraw wi so lang kan. Okay, pioneer man. An sawa sa so lang sa momotso. Meteryo ko pa nakakaudak.
And so you mamumusukan kairtar tirinjowe, emebil such a sana mau, one paron nan tinta talk when more, it's just an amount, a sort of tang nepungi. Ma mumusukan kairtaro labala, wayo kak support pastor support. Apalio way, pwehki me pegar ton wiya. Okay, pegar don full time po. And some full time on kaitak chako to pataka po kaisi so le kapa ka be study. Wakak market nan manaman. Arya chon momocho pon panyang pai. Rapang kairtanan poson po pastor romia time. Okay, momo. Asangan si momocho kan mechukichip. Arya labanan sacrifice kan wiyawi. Po momocho kan bilpana polan support pastor o pwehki Israel chanan. So isang kamarin ka, Jacque son Sarawi sambar, Jacque tirins Chon Sarawi, apso Jacque irtane palingen, pokita chay so just wasota ni chal chon tatakan momot sokan. Pachay chuto tong kamasan in court. Ariral pilgongan we at the talk, aral pain aral spare time we aral time on court. Right because the patak so jal lipo pokita so just spend time in charmong KAUN-O. So magchaypan anane KAUN-O, chaypan pokatala isme falentiram nauren papa pwehki tame chay wiayang KAUN-O bai me KAUN-O pangkapekita oleng coach mano liang coach mano pwehki a sacrifice men papa nan momotso bai yo chapam butak tong railakan Mehmen support kaiteng koros piltuwetan ang KAUN-O pada 4,000 in member kingilang kaiteng korosan kisangan same mongyong Aya chay kapagap chay men work sang child o work yang masanin court. Okay? Masanin court ni scripture may yapcha watakata ilasin scripture ren ma. Masanin court ni waya masani. And God is able to make all grace. Okay, what the Korint 2:8. And God is able to make all grace abound toward you, that you always having all sufficient in all things may have an abundance for all good work. Okay? Chayban rong, karong ewe, masanang kota, mamasan ini song koros. KAUN-O kota kat kiyang kami all grace to it, kalahngan korusia. Ito kay kami, pwehki all sufficient what ki, bukan kak mamor na ni char. Okay? In all things, ni me koros, kaitang chaningen, ab ni finance, ni malian, ni physical, okay? Pagkita support miya, kapay miya. So kapay yung coach pangko yung kachay ma, chon tatakan momot sa paik, chon sarawa paik. We are al pukor, chayban operate in the way of God. Momotso ang Christ, they are the greatest institution ng samba. Pagkita, the love of God. Limpakan coach ma-control atail, more atail, mongyong. Mamomotso yung minimin kipana limpako mapasana. John tatakan momotso, wamparon, sombata, koros, saukop. Koros makintatok na momotso. Yang akiyara masakan makutuon, saraw, koros pambles. Okay? Tama chay so chakan bless kinis al koros, chay kin so chapegi yang tama KAUN-O kupurki. Amen? Simin pagkita o min kapakapki kecil cun sarawa cailan baik utung sapol manggot tato pwehki kapaikan pansipala. Okay, kami lele merang harus cegem ye pak reng KAUN-O wiahla. Apak tapa cegen may rongo si pan kapakap cay kapakap. O main siyowa coach KAUN labalap kalanganen komunan marainin ranwat kalangan kiyang komu sapol masanang kit. Masanang court mempano men wiay kit pusen waksang at sawewekan wakong kupromo pusen maurtanan kapay kupromo ye senpai pusen wiahlang kapay kalangan kiyang komoy mauren panene korusia meyang yaklawot tebilbantunen mor kom katong kupro kapayataran maur iralakan me somaw ipalian mo san somaw karyalangan sautin somaw ikaw sa isanguk ngayon south so jampungo manaman en toke o karamba sabol mangkot kapagupag kalangan kiyang kamoy sabol mo provision Lord koros manana tatok rachangatalan tatok koros manana moni kito miracle moni ka kodo saniyat paik saniyat wado mayrang wado tight kampanga tin wado main Kaun Sises iklange miracle moni
Mia Monica portanan bank, we release it ni marang Kaun Jesus. Monica portanan kopo sa kamelele. So ja mego tapalong kami. Apniat baik saban yang kelang miracle oh God. Kalangan kiyang kami sabul momu limbak. So wasay kit po sampai kiyang kami para sangkit limbakan moni. Niat pang won kiyang kami at mayroong at isang kiseo. Kalangan kiyang kami pararan court. Mukum kotin mahsanih kambil balian. Mensiongkan, menenkaukan. Merestapan toke teka samene teka wela. Tame pitkit, night serikan at pot, at penene, at way. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sa kaprayang kami at kaping, kasabay kalangan ng kami Kaun Jesus, mawi at kaun at sangkamor. Amen. Amen. Kalanganan kupur korusya, kalanganan at siya ibigay kayo pa na, iyo pa na masanang ko siya mayaw. Masanang ko siya makin uplifting, makin pwehki ta sanan nga na atail. Okay? May kajeng koronga o insensuitla, may kajeng ma kay de kay ko say mga ka, may tang masanang ko and buyay chay pa chay lang ka kairta nan maur makaon ko purki. Amen. Chay pambilyaw chupa na pompongwat life kapakap saban life kapakap mega Mehmen patron kalangan.